Srbi spasli i da je taj plan Pa potpisan? ja mislim da bi Srbi sa tim planom tamo ostali. Bilo bi tu nekakvih situacija, natezanja i ne znam čega. Ne bi svi ostali tamo, ali 70% ljudi bi ostalo i pod tim planom plan Z4 je nudio nekakvu solidnu osnovu za... Da li uopšte možete zamisliti da sve to što je nudio plan Z4, recimo danas Srbi u Hrvatskoj imaju? Dakle, i svoju vladu, i skupštinu, i predsjednika, i monetu, i Ne, možda to samo netom ne bi išlo. I vojska Hrvatske ne bi mogla da uđe ako predsjednik krajine to ne dozvoli ili ne bude obavešten? Ne bi to tako išlo. Mislim, države se onda prave funkcionalnije, ali bi bila sigurna autonomija vrlo jasna. A na osnovu čega tvrdite da bi Hrvatska to prihvatila s obzirom da su i vlada i sabor to odbili, ali zapravo nisu prihvatili, nisu ni odbili? Ne, nisu odbili. Oni to uopšte nisu... Sabor ni vlada Hrvatske nisu to odbili, niti su o tome odlučivali. A nisu odbili, niti su odlučivali jer su imali garanciju od Slobodana Miloševića da će to odbiti krajiški Srbi. I pošto su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman bili vrlo lojalni saveznici, takvog savezništva u ovome ratu nije bilo. Sjetite se Dejtonske konferencije, sjetite se svih bitnih odluka. Čitav cilj tog rata je bila podjela Bosne. Krajina je tu bila nekakav zalog za tu priču. Imam osjećaj, ja zato nemam dokaze, imam osjećaj da se još uvijek to drži u nekakvom stand-by-u i na nekakvim niskostartnim pozicijama. I da rat još nije gotov, kako ste izjavili malo? Ja mislim da još nije. On će biti gotov. Biće gotov kad ovdje dođe do istinskog pravog pomirenja. Od toga se beži... Je to moguće? Pa moguće. Ja mislim da će ove mlađe generacije biti pametniji. Prosto će ih nekakav tog događaja ka tome usmeravati.